Karbi Anglong Deputy Commissioner pen DC asai hema conference long perang ke ame kedeng pon. Abirta thanbang Sondro Singh Rongpi aprangsi Biswanath Karbi live kelangwer kaching honara do anaphan kardom nang pajireglo kardom tangna Pini arsik jitla pen Sodak Abirta nonang ton pen arjikta bangke thom arta ki juma samara tuma phan rakia hormu ke chu kene ponlo Patami phai kuni ni phai thom cap arni kang sam por phai thokra minute thom cap apor malam nijang Karbi Anglong boithalang so police station ke parlo maisam arong along bangke thom rakia hormu ke chu par chulong si boithalang so raikom asai khia tum kiri ka krok dam ahut ihum ahem arlo along bangke thom arta ki jum akar biari so somar atuma phan kene ponlo Labang ke Thomas Somar inuta bangke Bokolia arong asor Kelvin timung lapen inuta bangke Borpothar Rongkimi senar arong amekar Hemari senar asupo Sonaram senar lapen Chinthong Dengthawali arong lekthe ahem auso pusi pangthekpo lapen lapura ki kecho atom nakithan do natengke cheklo jon pri bak dolo kecho lapen kuchua pensi labang so rakia hormu kewan puta nakithan do lapu boithalang so Police Station OC nangkathan do natengke lapuson rakia hormu kecho karjulong note ritar lip lapsi ingnang lapji lapen patumi bangkethom arta ki juma samara tumaphan rakia hormu kecho hut kelong pon lake bramhini ra achitim brown sugar long pon pusi nangthan pachinitun to aprang sinang menang jethan to ha ase bete tha Kelvin timung nang rong ya ha bukulia mintu pelo nang tum laso drugs hormu kechali dune 2 hafta dolo konat pensi kelong la bangso drugs ke chinin de komala nang phanang kan pige lada kelong nang yung Nemen senar nang rong ke oh da rong kimi senar rong ki bisna rong di mintu pensi laso amu kechu dune chali la la ni 4 months baksi 4 months la konna pen lawan ke ta kusua pen komala nang ke thon ke na nang thon hadak men si en nam dam nang tum se ke dam da kadi ni tum en nam de da local tum si en nam local komala arleng ma parok lo parok amen ko son la Ang teman angkat thon amen ko son la amen chini unu ente chini dun eji namen aja son tha nang rong ke deng khawali ta ndan nang chikloyon an ni an pencil son kechudun ke charli la 2 months dak lo komalo nang phanang ban dupi ke amen chini manang ke ban pia bang phume amen chini di Nijang Karbi Anglong borthat lang sopen longki rongpi report Biswanath Karbi live tangde Pini adun thwa Abirta non puthor ang ton pen langitha Nongnam ka chathang klong ki jui kelang adim langwoku waterfall development committee atom Pini ingdeng katham mahang ke thegarni ali ra champen katalon pon Ini mati jonga cikloni phai EC arni langwoku waterfall development committee atum ingdeng ke thom mahang ke thek arni kapaman pon bangsa me along me pu samsing rongpi kongchun bang bikrom terang bidisar kiri rong hang atum si me chari ponlo me along abarim langwoku waterfall development committee ame pu G10 ingti SGB Chinthong teron GB Samson ingti GB kolom teron GB sarthe ingti alang litum alohi aman pen chetong don si me RD pidunlo Sose langwoku alangson an sose alir alon kachipi pon tuji apan penang am chethan chimum sitame padaponlo Lapan komiti atumapan amena arpu kache klem pon thekji apan sita bidisar kiri rong hang sitame me along pin khaddo Lapan mepu samsing rong pi pen kapachini pon lapu hendo kijui kelang kewang ji atum sitame kedam tang arnia hot koson ma lason le ning arong pen nangjui nanglang tame thang ta ka phere me kamathame me ason ave Komiti atumsi konama kodagma kijui damjin ninghang atuma phansita me latumsi japon popusi pachinipon Lason si langwoku waterfall development committee atum pen kachuning ripon thula ke puhenlo langwoku along sai kachong dat don pen osomar lokapacharli hemtun chelana sita ladak pensi kereng ilo lasi
Karbi Anglong Autonomous Council CEM atuma phan sitame tender call pipera council mate department penle nanglang pon pen lapu choklem don long bom asonte ansosesi mesenji pusi kachuningi padupa. Konsep kita jadi ngatung han CM sarban cendok MPMLA EMMC atung sitame development nang tidik lo sitame itu tumhan an susel nang tibom tha pasi lihin kan tuning di lo pasi non mat ile tumhan revenue pustame nang patinte nang tumhan churupa lo aten non tilang sitame alang itumhan nili tumhan nang mumu adjerding kuiban asok committee na pareng beri pan alang itumahin kan si aban sinilihin kan tuning di pada krim lo nasi nili kan ye dun oji utawelo iten dat mumu sitame adjerding kuiban nang matha ber ko si Jasemet CM sarpan tuning di palo benang matha ber nang ko si tuning di tu pada le tholo nasi Karbi Anglong man Japan Momita Timongpi report Biswanath Karbi Live. Tangde Pini adun to Abirta non puthor ang ton pen langitha. Japra langso cultural complex along Karbi rangasar ame saropothar hawar ame atuma phan appointment letter mate ke hokalo kirongpon. Ini mati jonga ciklo ni phai ECR ni Japra langso cultural complex along Karbi rangasar ame saropothar hawar ame atuma phan mate rangasar atuma phan ame thanga jakong alo mate appointment letter kiron pon asai kedengpon. Lason sepine labangsa appointment letter ki pipon ame kachapahin phupon lake saropothar hawar ame phu Baburam Singnar ahin pensi me charipon lo. Lason sila bangsa me long alhi sarpo aman pen kachetong dun lake Karbi Anglong Autonomous Council MSC kadom tirangpi lapen BDC chairman Silarson rongpi abarim EM humsing be lapen anparta Karbi rangasar ame TDP ame phu dharmo teron atum chetong dun lo. Lason si rangasar ke claim kedam nangji aron atang penang an rd.jot pen chethan chemum padapon lo. Lason sipini labangso melong alu hiaman pen kachetong dun local MSC sitame labangso appointment alu rangasar atuma phan kiron pon long lokke ning arong vik lo pusi lamthi chepek langpon. Lasi anutina bangpu rangasar sitame labangso appointment mate ke hokalu kachibi pameji aphan kachuningri padapon. Lapenar pata rangasar ahem along hongparla kipiponji aphan sitame rangasar atuma thengno pini lamchak chipipon. Lason sepini labangso appointment alo mate ke hok alo ke ronpon lake bang proxy kebrat bang proxy atuma phan ronpon lo. Lapen kacitang te atuma phan sitame prapjin pen ronpon poputa pherangke athengno nangthan pachinidun. Pini bang ano permanent masih appointment ron pila ba dong? Pini abang ke bang proxy ke ba proxy abang ko tuman si pini rong sar atuma phan appointment nang pajeton ibang labang ke arjak include penang itum ka jisong mate labang so nang pachun pinangi koram itum ka jisong pensi diliktum kaching hon CM Dr. Yarabahan anang abo i pensi ini tum suru pothar ko pensi sitame rong asara tuman appointment rom ibang Tang tela non pini bacetang pon labun itom han prabjin men opson keron pon tuje pan kachesik pon opson dutuluma. Labang kini ni tum kunanat pen rong asar tum tong appointment kilong lagi dolang ni labang pen ni tum lada ni tum competency rong asar bai appointment secretary tum ting wai ko uthot labal ka tum nan dapat ki ron pacitang ya jipansi ni dasar labang ke appointment ada long stami tok dan labang ke rong asar long pipima iklan nanjia ada itu akaman bang ke alang ni tum ni power mana alang ni tum ni iklan pon ko
aja kong balang ni tuman si dulu Bangsi Pirangke Kai tumpan kadang baca lo Pini bangsu Nili tum tara langsung lo Karbi rong saramai Matang te rong saratum Ajak dinglen pen Bukan proksi Ang bong yang kachisong Pini ladak Iliskur Bang putin rong saratum Mapan Ekolmen piron Along Nili tum Timang pon Idam tang 1954 Thomas Council Keciparai pon ate Karbi Rong saratum stame Amitang jutang jobat nim kom besar kendar sita ajak kong benangi ko utak alam si itu 16 ning kan pen 2016 ning kan pen cesong si ini yang deng ladak nang kili 2022 angbong ini arni tarik isi tiong aning arni itum ciron ponong lo lake Thomas Council atum hasitame itum curup piglo lapen alang itum hasitame laso lang pacun hek patien itum curupa lo lapen itum lak Karbi rong asar tum alang hasitame ini dai polmen ke kiding atum bang isen pen rong rupi cari ke calon pon Jepang lapen itu besar kindar stame hok pet pen besar pon longko lapen hok pet pen besar pon thegi phansi rong asara tum hangang bau tame pini litum da kachiro long tame chethan chini pon longlo nasi jibang jilang sai dang stame itum rong asara ni siwet pen ke kam si jiwa pon hok pet pon si kado we rong asara pon chuni pon pen lang tum ta sai do han stame la rong ru puchari pon ji dak tok ji teng pen si nutin rong sa tum ta rong dam pen chingwai chingsai pon je phansi litum pini chimu Karbi Anglong Japra lang Sopen Agustin Rong Par Report Biswanath Karbi Live Tangde Pini adun to Abirta non puthot ang ton pen lang icha Karbi Anglong Deputy Commissioner pen DC Asai Hema Conference long Perang ke ame kedeng pon Matami phai kuni ni phai thom ke parni tili por phai throk apor malam Karbi Anglong Administrative Ahin pen Arta ningkan kre troksi pen han ningkan engkoira EC an ke pleng tang atuma phan voter list long amen ka chatapji aphan pura Karbi Anglong Deputy Commissioner Ahin pen Perang ke ame ke phapon Laso me long man ke do Karbi Anglong Deputy Commissioner kapachini pon ke aja samet special registration campaign patmi phai kuni ni phai thom cap arni pen lokacharli atim mate college junior college lapen higher secondary along chengpon si matijong ni phai ke thom arni angbong patang ponangji Laso asai lake lakha crane air cap haurakhat LSC lapen lakha crane sir cap tipu LSC ke pardo along si dengpon pangcheng popusi patumi labangso Perang ke ame long pen than pachini pon Karbi Anglong Bithupen Pradip Rangphar Report Biswanath Karbi Live Ako updation to choli ase claims and objection hoi ase tar upor karbar jodi kunbai naam bhorti koribo pare aru etu karone aji pora amar aji aru 1 2 3 3 tarikh leke ami prottek collegeot ebar apnake gom paise collegeot ekane dia goise je ji hokol byakti do 17 বছর পার হইছে কিন্তু 18 বছরও হোৱা নাই আৰু অহা এপ্ৰিলৰ 1 তাৰিখৰ 18 বছৰ হ'ব বা জুলাই 1 তাৰিখে হ'ব সেই সকলেও মানে এবাৰ আমাৰ ইয়াতে এপ্লাই কৰিব পাৰে ভোটাৰ তালিকাৰ নাম ভৰ্তি কৰিব পাৰে ইন এডভান্স তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে আৰু এইখন ভোটাৰ তালিকা আমাৰ 1 জানুৱাৰী মাহত 1 ভিত্তিত হেৰি হ'ব আৰু 5 জানুৱাৰী তাৰিখে আমি নতুন ভোটাৰ তালিকাখন আমাৰ প্ৰস্তুত হ'ব সেইকাৰণে এইকেইদিন আমাৰ প্ৰত্যেক কলেজতে চাব স্পেচিয়েল কেম্পেইন চলি আছে যাতে সেই ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে এটা গম পায় যে তেওঁলোকে এনৰোল কৰিব পাৰে আৰু আমাৰ আজিৰ পৰা চলিছে আৰু সেইটো খুব ভালকৈ ইয়াত হৈ আছে সেইটো আপোনালোকে অকণমান প্ৰচাৰ কৰিলে ভাল হয় আৰু দ্বিতীয় কথা আমাৰ এই যিখিনি ভোটাৰ তালিকাৰ যে নাম গ্ৰহণৰ সময় এতিয়া 8 তাৰিখলৈকে থাকিব
তাৰপিছত এইটো বন্ধ হৈ যাব কিন্তু আকৌ যেতিয়া ভোটাৰ তালিকাখন আকৌ যেতিয়া ওলাব তাৰপিছত আকৌ এইবাৰ মানে স্পেচিয়েল ইলেকশ্যন কমিশ্যনে এইবাৰ স্পেচিয়েল এটা প্ৰভিজন ৰাখিছে যে এভৰি 3 মান্থছত এখন আকৌ এডিশ্যন হৈ গৈ থাকিব তাৰমানে এভৰি 3 মান্থছত ল'ৰা ছোৱালী আকৌ মানে সকলোৱে আকৌ সুবিধা পাব নিজৰ নামটো ভৰাবলৈ বা ক'বলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰিবলৈ এইখিনি আমাৰ আপোনালোকক ক'ব লগা কথা আৰু ইয়াতে আমি যিখন প্ৰেছ ৰিলিজ দিছোঁ এইখনত আমি টু ফিল আপ ফৰ্ম 6 আপোনালোকে কেনেকৈ লগ অন কৰিব লাগে ডাউনলোড ভোটাৰ হেল্পলাইন মোবাইল এপ ডাউনলোড কৰিব পাৰে ডকুমেণ্ট ৰিকুৱাৰ্ড প্ৰুফ অফ বাৰ্থ এনি ওৱান বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট ইছ্যুড বাই কম্পিটেণ্ট লোকেল বডি মিউনিচিপাল অথৰিটি ৰেজিষ্টাৰ অফ বাৰ্থ এণ্ড ডেথ আধাৰ কাৰ্ড পেন কাৰ্ড ড্ৰাইভিং লাইচেন্স certificate of class 10 or class 12 by CBSE ICSE State Education Board and Indian passport proof of residence or karane water electricity gas connection bill for that address for at least 1 year current passbook of nationalized scheduled bank post office revenue department land owning records including kisan bari আধাৰ কাৰ্ড ইণ্ডিয়ান পাছপোৰ্ট ৰেজিষ্টাৰ্ড ৰেণ্ট লিজ ডিড ৰেজিষ্টাৰ্ড চেল ডিড ইত্যাদি এইখিনি ডকুমেণ্ট দিলে প্ৰুফ অফ ৰেচিডেন্স আৰু প্ৰুফ অফ আইডেন্টি কাৰ্বি আংলং ডিফুপেন প্ৰদীপ ৰাংভাৰ ৰিপৰ্ট বিশ্বনাথ কাৰ্বি লাইভ Tangde pini prime time abirta la anpen si kang tonik lo. Kadog we phanta kurwang thu la pen dome thakme.